Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Pōkiha me Te Nanekoti by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero. The first is ngakia, or ngaki without its whiore hāngu, and it means to take advantage. Anei te tauira. I te tamōtanga o ngā tamariki a te wahine, ka ngakia e ia te ngū o te kāinga. With the children away, the woman took advantage of the quiet home. Our second kupu is whanau, not whānau, and it means to go somewhere, another kupu for haere. Hei te rua karaka tāua whanau ai ki te whare puka puka. At 2 o'clock, we'll go to the library. If you're ever unsure about whether a kupu has tohutohu or not, it pays to take an extra second to check in the dictionary. Kia areare mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Pōkiha me te Nanekoti, nā Aesop. I taka tētahi pōkiha ki roto i tētahi puna, ā, ka roa tāna whakapetongoi kia puta anō ai. Mea ake, ka whanau atu tētahi Nanekoti hea. Ka uia te pōkiha ki te painga rānei o te wai. He rawe, te kupu a te pōkiha nanakia. He pērā rawa tōna rawe, kua mau taku ngākau i ngā wai nei. Ka kotahi atu te tarapeke a te Nanekoti, kātahi, ka ngakia e te pōkiha ngā hauna o tērā atu. Nā wai ka whakaorangia. Me he mea I haurua noa iho nei te rahinga o ōroro tērā I o pāhau, tā te pōkiha kōrero I tāna konihi atu. Kua whai whakaaro kē koe ki tō putanga a mua I tāu tomohanga. Ko te kiko o te kōrero, ina whai anō te karawhiua o te tangata. The Fox and the Goat by Aesop. A fox once fell into a well and tried vainly for a long time to get out again. At last the foolish goat came by and asked the fox if the water were good. "Splendid," said the wily fox. "It's so fine that I can't get enough of it." The goat eagerly leapt in, when the fox, taking advantage of the other's horns, climbed out to safety. "If you had half as much brain as beard," said the fox as he snuck away, "you would have bethought yourself how to get out before you got in." The moral being, use a person as they deserve. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of all the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all the Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It really helps small podcasts like this to grow. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. If you're interested in the Patreon subscriptions, head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about them. They start at just $6. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei aha kua nei e hoa mā.